Umwami Yesu Kristo nashimwe. Amazina nitwa Didier, nkaba ngiye gufashwa n'uwitwa RONALD mu kunsemurira ashira mu rurimi rw'Uruganda. Tugiye kuvugira Imana turi twembi babiri, nge Didier n'uwitwa RONALD. Hanyuma rero nkambanje kubasuhuza abo Ruganda. Yesu Kristo yebazibwe. Nange bampita RONALD ngawo bamulidde banyanjudde. Tugenda kuweereza ffenna wamona ko olwaleero nga nze ngenda kuzza mu lulimi Oluganda ku lw'abannaffe Abanayuganda. Twagala ffenna tugabanira wamu omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Haleluya bene data. Haleluya abo Luganda. Nuko maze kubibwira nitwa Didier. Ndaba maze okubagamba nti ayitibwa Didier. Noneho nifuje kubaganiza ijambo ry'Imana. Kati ayagadde mu nyumyeko ekigambo kya Katonda. Nshaka kuvuga ku mumaro w'ijambo ry'Imana. Ayagala okwogera ku mugaso gw'ekigambo kya Katonda. Nshaka kuvuga ku mumaro. Yagala okwogera ku mugaso w'ijambo ry'Imana gw'ekigambo kya Katonda ku buzima bw'umukristo, ku bulamu bw'omukristaayo wacyakire cyangwa wakirija oyo eyakyaniriza ekigambo. Umumaro cyangwa agaciro, omugaso oba ekitiibwa w'ijambo ry'Imana gw'ekigambo kya Katonda mu buzima bw'umukristo, mu bulamu bw'omukristaayo niwo utuma umuntu wese abasha kugenda agaragaza imyitwarire ya gikristo mu buzima bwe. Kyekireetera omuntu okutambula ng'alaga empisa eza Kristo mu bulamu bwe. Muri aka kanya mukadde kano twari tubanje gusenga, tubalikasooka tusabe mbere y'uko ndikodinga message sinaba kulikodinga eno message. Imana nyemerera Katonda angenzikiriza ubugingo bw'abagiye kwakira obulamu bw'abo bagenda okwaniza buno obubaka bubashe kubakwa n'ijambo, basobole okuzimbibwa n'ekigambo kino, kubera yuko nozi cyabahaza, kubanga gomanye ekisobola okubakusa. ndasaba unkoreshe nka microphone, asabye omukozese ng'akazindaalo, noneho uvugane n'ubwoko bwawe, kaakano oyogere n'eggwanga lyo, kuko nge ndi umuyoboro, kubanga ye mukulemberwa, ngewe ndi umuyoboro, ye payipu. rero mwami nkoresha kati kabaka mukozese kubw'icyubahiro cyawe, ekitiibwa kyo. urakoze kuko ugiye kubana nawe, webale kubanga ogenda kubeera kandi ukabana n'abazayumva, ate ogenda kubeera n'abagenda owulira nyuma yo kuryumva bazarisangize n'abandi, oluvannyuma lw'okiwulira bakiriise n'abalala, babashe kubakwa mu izina basobole rya Yesu. okuzimbibwa mu linnya lya Yesu. Urakoze Mana kuko ubyumvise, webale Mukama kubanga mu obiwulidde izina rya Yesu, mu linnya erya Yesu. amina. Amiina. Hanyuma rero tugiye gutangirira kati tugenda kutandikira mu rwandiko rwa kabiri rwa mu Timoteyo, kitabo kya Timoseewo ekyokubiri igice cya 3, essula ey'okusatu, dusobanura ku mumaro w'ijambo nga ry'Imana. tunnyonnyola omugaso gw'ekigambo kya Katonda. Murasanga gukizwa birasaba ijambo, ekisobola okusanga okulokoka kikwetaagisa ekigambo, kugendera muri Kristo birasaba okutambulira mu ijambo, Kristo kikwetaagisa ekigambo, gushorera imizi muri we bisaba ijambo, okugoba okugaziya emirandira mu gwe kikwetaagisa ekigambo, ukubakwa muri Yesu bisaba okuzimbibwa mu ijambo, Yesu kikwetaagisa ekigambo, no gusenga bigusaba ijambo, n'okusaba nakyo kikwetaagisa ekigambo, kwizera gukura, okukkiriza kukula, kugira ngo ukwizera k'umuntu gukure bisaba okukkiriza ijambo, kw'omuntu okukula nakyo kyetaagisa ekigambo, no kugira dukizwe bisaba ijambo, n'okulokoka kyetaagisa ekigambo. mbe yuko nta jambo, kati awatali kigambo nta gukizwa, tosobola kulokoka, nta kwizera, tewaba kukkiriza, nta guhinduka, tewaba kukyuka. rero Imana ifite kati agahinda Katonda ayina ennaku niba n'itorero ry'iki gihe bw'alaba ekkanisa y'ekiseera kino rigiye ritesha agaciro ijambo nga ryayo, limala ekitiibwa oba nga linyoomoola ekigambo kye, ugasanga twitaye cyane ku kurihimbaza turirimba, ne weesanga nga tufa nnyo ku kumutendeeza n'okumusinza. ibyo ngibyo ni ukuri binezeza Imana, ebyo mazima ddala bisanyusa Katonda, ariko ntabwo Imana ibihereza agaciro kuruta ijambo naye ryayo. Katonda tabissaamu kitiibwa okusinga kigambo kye. Nubwo twagira kuramya ne bwe tutendereza cyangwa tugahimbaza, oba ne tusinza, ibi ngibi ntabwo twabirusha Dawidi. ebyo byo tusobola bisinza Dawudi. Dawidi niwe yari umwanditsi wa Zaburi, Dawudi yali omuwandiisi wa Zabbuli, yanditse nyinshi kuruta abandi yawandiika bazanditse. nnyingi okusinga abalala baziwandiika. Hari Zaburi ya Mose, waliwo Zabbuli eya Musa, ni Zaburi ya 90, ye Zabbuli ey'ekyenda, hari n'iyindi yanditse, waliwo n'endala gye hari yawandiika, Zaburi ya Salomo, waliwo Zabbuli ya ni Solomoni, 127, ye ya 127, hari Zaburi ya bene Kora, waliwo Zabbuli y'abaana ba Kora, hakaba Zaburi ya Azafu, ne waba Zabbuli ya Asafu, iyo ya 73 ni ya Azafu, eya 13 ya Asafu.
zaburi ya 73. Zaburi ya 13:3. Yesu nashimye. Yesu yebaze. Zaburi ya 73. Zaburi ya 13:3. Zaburi ya 70. Zaburi ya 13. Zaburi ya 73. Zaburi ya 73. Iyo ngiyo ni zaburi ya Asafu. Eyo ye zaburi ya Asafu. Rero zaburi ntabwo ari Dawidi wayanditse wenyine. Akati zaburi yandikwa Dawidi yeka. Ariko Dawidi yanditse zaburi nyinshi cyane. Dawidi yandika zaburi nyingi nnyo. Uteranyije zaburi ya bose Dawidi arabarusha zaburi. Bogata zonna zonne zabali Dawidi osanga ngabasinga. Dawidi 138. Zaburi ya 138. Iyo zaburi ya Dawidi. Iyo zaburi ya Dawidi yavuze ku murongo wa 2. Yavera ku runyiro lw'okubiri. Arongo Imana yahaye icyubahiro ijambo ryayo kuruta izina ryayo. Nagamba nti Katonda asukulumya ekigambo kye okusinga erinnya lye. Katonda gurumiza ekigambo cyo. Katonda gurumiza ekigambo cyo okusinga erinnya lye. Imana ihagacira ijambo ryayo. Katonda gurumiza ekigambo cyo okusinga erinnya lye. Kandi mwibuka ko turi kuramya. Ate mujukire nti batusinza. Cyangwa duhimba. Abane tutendereza. Uzasanga turi kuvuga Imana neza. Oyinza okubanga wesanga nga twogera Katonda obulungi. Tuyivuga tuyitaka. Tuba tumwogako nga tumuwasuuza. Tutandukanye kuramya no guhimba. Wawulenge okusinza n'okutendereza. Kuramya. Okusinza. Ubu uri kuvuga Imana uko iri. Oba oyogera okakasa Katonda kikyali. We worship the Lord because of who he is. Oba osinza Katonda ku lw'ekyo kyali. So when you praise him, kati bw'omutendereza, we depend on his actions. Tuba twesigamye ku bikolwa bye. Iyo turamya Imana, bwe tutendereza Mukama, tuba twitaye ku bumana bwayo. Tuba twesigamye ku bwa Katonda bwe. Ubumana bw'Imana obwa Katonda bwe bugaragarira mu ngeso zayo. Bulabisibwa mu mpisa ze ne mu nkola ze. Imana yitwa urukundo. Katonda bamuyita kwagala. Imana ni urukundo. Katonda kwagala. Iyo rero ngo Imana ngo yuzuye urukundo. Bwe boogera nti Katonda ajjudde okwagala, ubu yivuze muri kamere yayo. Oba oyogedde mu nneekya ze mu ubu uri kuyiramya. Obeera omutendereza. Kuyivuga ukwiriye. Oba oyogera kikyali. ubu uri kuyiramya. Oba omutendereza. Iyo ngo Imana ngo ni inyembabazi. Ogamba nti Katonda wa kisa. ubu uvuga yuko ari kwiteye muri kamere. Oba oyogera nti bw'atyo bw'ali mu kikula kye. Iyo uvuga ngo Imana ngo itinda kurakara. Ogamba nti Katonda lw'okusunguwala. kandi kishimira kugira imbabazi. Kyate n'asanyukira okulaga ekisa. Ibyo biri muri kamere yawe. Ebyo biri mu kikula kye. ubu yitase ukayivuga ukwiye. Obeera omusuuse n'oyogera kikyali. ntabwo wayiramya ibirenze ukwiye. tosobola kumusinza kumutendereza kusuka kikyali. kubera yuko n'uburyo tuyiramya. kubanga nene gye tumutendereza. tuyiramya bikeya. tumutendereza bitono. bitewe n'uko tuyimenya gake. kisinziira n'akatonda ako ke tumumanyi. rero umuntu buryo umuzi. kati omuntu bw'oba omumanyi. niko umuvuga. bote bw'oyogerako. iyo umuzi gake. bw'oba omanyiko katono. umuvuga gake. omwogerako katono. noneho uburyo ubanye nawe. kati bw'ogenda amaaso n'okubeera naye. ugenda urushaho kubana nawe. n'ogenda amaaso n'okubeera naye ddala. ukarushaho no kumumenya. osingiraho ddala n'okumutegeera. bamukubajije. bamukubuuza. umuntu mugenzi wawe. omunno wamukubuuza. ushobora kumuvuga neza. osobola okumwogerako obulungi. kuruta ababanye nawe gake. okusinga ababeera naye kibanga ni iki gituma rero ekireetera kati Imana inezezwa Katonda asanyusa nuko tuyiramya bwe tumusinza ari uko twabanje kuyimenya nga tusoose okumutegeera tubanje gusabana nayo. tusooka okubeera naye. ni iki cyatumaga Dawidi kyaleeteranga Dawudi muri zaburi 103 mu zabbuli ey'ekikumi aramya Imana n'asinza Mukama agamba umutima wanjye n'agamba mutima gwange himbaza Uwiteka tendereza Mukama ngo mwabindimo mwese mwe nammwe ebiri munda mu ngo nze nimuhimbaze izina rye musinze erinnya lye. bivuye ko rero guhimbaza kitende kiraga nti okusinza amanuka hasi ngo uwagukijije urupfu. bwakira wansi agamba nti eyakuwonya okufa. uwagukijije uburwayi wari urwaye. eyakuwonya obulwadde bwe wali olwadde. uwakuwari ibyaha byawe byose. eyakusasira ebibyo byonna. iyo duhimbaza Imana bwe tusinza Mukama tuyihimbaza dushingiye ku mirimo ikora. tumusinza nga tusinzira tumutendereza nga tusinzira ku mirimu ku bikolwa bye yakola. guhimbaza Imana okutendereza Katonda tuyihimbaza dushingiye ku mirimo ikora. tumutendereza okusinzira ku bikolwa bye yatukolera. none uzasanga hari igihe twitiranya ibintu. waliwo essaawa osanga ebintu tubifaanaganya. ugasanga tugiye kuramya ariko ugasanga turi guhimbaza. n'osanga nga tugenza okutendereza naye n'osanga tuli mu kusinza. ijambo guhimbaza ekigambo kutendereza bisobanura kinnyonnyola gushima, okwebaza. kubera ko uba uri kuvuga ibyo Imana yakoze. kubanga oba oyogera ku Mukama bye yakola. nani magambo gushima mu bigambo ebirala okutendereza cyangwa guhimbaza oba okusinza
Ogutendereza oba okwebaza gushima cyangwa guhimbaza. Okutendereza oba okwebaza bishatse kuba yuko ubushingiye ku bikorwa kikwetagisa okusinzira kwebyo kubikola Mukama byakolera. Abantu wabahimbaza, abantu osobola okubasendereza, wabahimbaza nta kibazo, osobola okubatendereza tewali buzibu. Ariko iyo bigeze kukuramya, ewe bituuka ate mu kusinza, umwana w'umuntu ntabwo ajya aba mwiza. Omwana w'omuntu tasinzibwa. Yesu igihe kimwe, Yesu olunaku lumu mu gitabo cya Mariko, mu kitabo kya Mako, iyo ni ubuto bw'iziko bwanditswe na Mariko, eyo yenjiri yawandikibwa Mako, igice cya 10 esura yo 10 uhereye ku murongo wa 17 otandika ku nyolo 17. Tigeze kuza umwana w'umusore w'umukire, wajja omwana w'omuvubuka nga mugagga, yaje arabanza ahimbaza Yesu, ashaka kumuramya Yesu, yajja n'asooka n'ayagala okusinza Yesu. abamwe ngo Yesu mwiza, n'amugamba Yesu omulungi. Yesu abirebye, Yesu yabitunuulira, asanga uriya n'asanga oli ari kuramya Yesu bitavuye ku mutima we neza, ng'asendeeza Yesu ebitavudde ku mutima gwe, ari kumuramya amusinza bitavuye ku mutima, nga tebivudde ku mutima ari mu gwe, buryo bw'uburyarya, ng'ali mu ngeri mu bunafusi, ng'ali mu bunafuusi. asa nkaho warabizi ko umuntu abasha kuvuga ibiri mu mutwe we, omanyi nti omuntu asooka okugenda ebiri mu mutwe gwe ariko bitari mu mutima naye nga we. tebiri mu mutima gwe. Rero ukaramya umuntu umuvuga neza, kati n'osiza omutungo ukavuga uri mwiza cyane, ng'omugamba oli mulungi nnyo, ntawe usa nawe, tewali afa kwefaana, hari uri kumuramya, naye kuko uri ng'omusinza kumuvuga nk'uko ari, omwogerako ekyo kyali ushobora n'otata no kumubeshyera, oyinza n'omulimbira, ugasanga uri kumuvuga uko atari, n'osanga ng'oyogera kikyatali, ukamwita mwiza kandi n'omuyita atari mulungi mwiza. ate nga si mulungi. Ariko Imana yo, naye Katonda iyo tuyita bwe nziza, tumuyita omulungi, ni nziza nyine, mulungi ddala, kubera ko ntigereranywa. kubanga ye teyenkanyizibwa. Noneho Yesu ahita kati akosora, Yesu n'amutereeza, abwira uriya musore n'agamba oli omuvubuka muri iyo Mariko mu 10 Mako 10 umurongo wa 17, olunyiri lwa 17, unyitira iki n'amugamba mwiza? ompitira ky'omulungi, Nta mwiza mu teri bantu mulungi mu mwana w'omuntu uretse Data Imana yo mu ijuru. okuggyako Katonda yekka ali mu ggulu. Yesu ari gushaka kuvuga Yesu ngo yali ayagala kugamba nti kuramywa okusinzibwa gukwiriye iri mu ijuru, kugwanira oyo ali mu ggulu. mbese Imana Kati Katonda ikunda icyubahiro, ayagala ekitiibwa ikindi mu bumana bwayo, ekyamu bwa Katonda bwe, nubwo twagira gakeya ne bwe tuba n'akatono ntago twangana nayo. tetusobola kwenkana naye. Rero Yesu ni mwiza, Kati Yesu mulungi, ntago yarahakanye ubumana bwe, teyawakanya bwa Katonda, ahubwo uriya yamubonaga nk'umuntu, naye oli yamulaba ng'omuntu, ashaka kumuramya nk'Imana, ayagala omusinza nga Katonda, ashaka kumuramya. ayagala omusinza nga Katonda. Yesu yanga kumuramya Yesu n'agaana nk'umuntu, okumusinza ng'omuntu, ashaka kumwereka yuko Imana ari ikwiriye kuramya, ayagala okumulaga nti Katonda yasaana okusinzibwa bw'atyo. Imana iyo ukwiye kuramya ngo ni nziza, Katonda yalina okusinzibwa nti mulungi. Yesu nashimye. Yesu yeebazibwe. Rero iyo aza muhimbaza, kati bwe yajja okumutendereza, akamuhimbaza ku byo yakoze, singa amutendereza ku bye nta yakola, kibazo Yesu ari kubigeraho. tewandibadde na buzibu ku nsonga eyo. Ikibazo Yesu yabigizeho Yesu ekizibu kyafunamu eyo ensonga, ni uko uriya yamubonaga nk'umuntu, kubanga oli yamulaba ng'omuntu, agashaka kumuramya nk'Imana. yayagala omutesinza nga Katonda. Ariko igihe kimwe naye olunaku lumu mu gitabo cya mu Yohana kitabo kya Yokaana igice cya 20 essuula ya 20 uhere ku murongo wa 28 otandikira ku nyolo kugeza 28 kuri 29 okutuuka ku 29 turasanga uwitwa Tomasi. waliwo omuntu ayitibwa Tomasi. Uyu Tomasi ari mu bigishwa ba oyo Yesu, Tomasi yali mu bayigirizwa ba Yesu, yigeze ashaka kuramya Yesu, yayagala okutendereza ku ariko we Yesu, amuramya yamusinza bivuye n'uburyo amubonye, nga bivudde ku ngeri gye yamulabamu. yumvaga yuko Yesu atazutse, n'awulira nga Yesu nga teyazuukira, aravuga rero ubwo ndabyemezwa nuko mukozeho nkabona aho bamukubise n'agamba nsooka kumukwatako n'endaba bamukuba emisumaani nkakase nti yazuukira. noneho Yesu amaze kubabonekera, kati Yesu we yamala okubalabikira abwira Tomasi n'agamba Tomasi muri icyo gice cya 20 mu eyo essuula ya 20 umurongo wa 28 olunyiri lwa 28 ngo Tomasi, nti gwe Tomasi, ngo wiba utizeye bw'oba tokkiriza ngwino umfate jangu okwate mu mbiri, urubavu urebe aho bakubise okwate mu mbiri olabe bwe bakuba, icumu, bwe bafumita effumu, urebe n'aho bakubise imisumari mu maboko. olabe ne mu ngalo bwe bakuba ashaka kumwereka ko Yesu atari umuzimu, ng'ayagala mulaga nti Yesu si muzimu, yazukanye umubiri, yazuukira n'omubiri ubasha gukorwaho, okusobola okukwatibwako, ariko ufite ububasha bwo kunyura mu kibambasi, ate era nga gulina n'obuyinza okuyita mu
kisenge umubiri ubasha kubura kandi ukaboneka okubula ate ne gulabika kandi ubasha kuwufataho ate bikendera. ng'osaana okugukwatako ne kikirizibwa. Yesu aramubwira ngo ni Yesu njye. n'amugamba nti yenze. Umurongo wa 29 29 erunyiriri. Tomasi ahita ahamya Tomasi n'awujulira bitewe n'uko amubonye, nga bivudde ku ngeri abona gy'amulabamu. yuko atakiri umuntu Nalaba usanzwe, nga takyali muntu wa bulijjo. ahita yatura amagambo akomeye, N'atandika okwatula ebigambo bya umwami wanjye kabaka wange kandi Imana era yanjye. Katonda wange. Mu bintu byantangaje, Mu bintu ebyamwewuunyisa Yesu bamwise umwami, Yesu bamuyita kabaka. Tomasi yongera amwita Imana ye. Tomasi yamuyita ne Katonda we. Hanyuma Yesu ntiyamukosora. Oluvannyuma Yesu n'atamutereeza. Kubera iki? Kubanga lwaki Tomasi yarabonye Yesu Tomasi nk'Imana. yalaba Yesu nga Katonda. Yesu ntabwo yigeze yihakana Yesu ubumana. teyeewakana bwa Katonda bwe. Icyo yihakanye Teyeewakana. ni uko wamurebaga nk'umuntu Kubanga oli yamulaba ng'omuntu. muri Mariko, Mu Mako. yashaka kuburanya nk'Imana. Ayagala omutisinga Nibyo nga Yesu Katonda. yanze. Yesu bye yagaana. Iyo amureba nk'umuntu Bwe yamulaba ng'omuntu. akamuvuga nk'umuntu, Ate n'amwogerako ng'omuntu. Yesu ntacyo ari kubigira Yesu ikibazo. teyandibadde na kizibu. Rero Yesu yashatse Yesu gutandukanya yagala okwawula uburyo abantu bamubona. engeri abantu gye bamulabamu. Uko ufashe Imana niko ikubera. Engeri gy'okwata Katonda naye bw'atyo gy'akubera. Imana ntuyireba nk'umuntu Katonda bw'omulaba ng'omuntu. utabasha kugira gukora byose, Abatasobola kukola byonna. hanyuma ugashaka kumwita yuko abishoboye. Kati oluvannyuma n'oyagala omuyita nti asobola byonna. Aho ngaho azabona uburyarya, Awo ng'awo ajja kulaba obunafu. azagukosora. Ajja kukutereeza. Batandukanyije Tomasi Baayawula Tomasi n'uyu musore w'umukire. n'oli omuvubuka omugagga. Bose bagaragaje kuramya Yesu, Bonna baayagala okusinza Yesu. ariko uwa mbere Naye yasooka. uriya wo muri Mariko Oli owo mu Mako. aramya Yesu nk'umuntu, Yasinza Yesu ng'omuntu. ashaka kumuramya Ng'ayagala nk'Imana. okusinza nga Katonda. Yesu aravuga ngo ukwiriye Yesu kwitwa mwiza ni umwe n'Uwiteka. Agwana okuyitibwa omulungi oyo yekka Katonda ali mu ggulu. Iyo rero uyu mukire Kati oyo omugagga aba yarabonye Yesu nk'Imana, yo yali yalabye Yesu ng'omuntu. Yesu ari kubyemera kwitwa mwiza, Yesu yandibikiriza omuyita omulungi. yanze kwitwa mwiza Yayagala okuyitibwa kubera omulungi. yuko uwabivugaga mubonaga Kubanga yabyogera nk'umuntu. yamulaba ng'omuntu. Yesu ibuka yuko yari Yesu Imana. n'ajjukira nti yali Katonda. Yohana igice cya mbere Yokaana essula esooka. uhere ku murongo wa mbere Otandika ku nnyero lisooka kugeza ku wa gatatu okutuuka ku lwokusatu. haravuga ngo Ayogera nti mbere na mbere okuva edda n'edda hariho jambo, waaliwo kigambo. uyu jambo Kati ekigambo ekyo yahoranye n'Imana. yabeeranga ne Katonda. Uyu jambo Ekigambo kyennyini ekyo kuba yarahoranye kubanga n'Imana yabeera ne Katonda asangiye kwitwa uhoraho na se, asaanibwa okuyitibwa abeera ne kitaawe. the living one, Abeerawo, uriho. aliwo. Iri jambo kwitwa ndiho Ekigambo ekyo okuyitibwa nti risobanura mbeerawo, Jehova, kitegeeza yakuwa. Imana idasangiye icyubahiro n'ibindi. Katonda atagabana kitiibwa na bintu Niki ebirala gituma abahamya ba Yehova, Jehovah's Witness, kyekireetebwa abajulizi b'abayakuwa. abo ngabo batemera ko Yesu ari Imana, Abo bo tebakkiriza nti Yesu kubera Katonda. yuko Imana ivuga nka nje ndiho, Kubanga ye Katonda agamba nti nka I am. nze ndi. Ntabwo avuga ngo twe turi. Tagamba nti ffe bwe tuli. Bivuga ko rero avuga nka ndiho. Kitegeeza ayogera nga ndi. Rero hano Yohana ari kuvuga kuri Yesu, Kati Yokaana bwe bayogera ku Yesu igice cya mbere umurongo mu ssuula esooka olunyiriri uwa mbere kugeza ku wa gatatu, okuva ku ssooka mpaka ku lwokusatu. havuga ngo Yesu yahoranye na se. Agamba nti Yesu yabeeranga ne kitaawe. Ijambo yahoranye Ekigambo nti yabeerawo yari nti yali bisobanura ngo nta gihe batahoranye. kitegeeza nti tewali kiseera bwe bataabeerawo. Amagambo y'ikinyarwanda zikuvuga Imana neza hano, Ebigambo by'Olungereza byo bimwogerako bulungi awo. iyo bavuga ngo Imana ngo yitwa ihoraho, Bwe bigamba nti Katonda ayitibwa nti ye ndi waruberera, oba w'olubeerera, bisobanura yuko ngo we ahoraho, kitegeeza nti yabeerawo, yahozeho, yaliwo, nta n'igihe atazigera abaho, tewali kiseera watalibeerawo. yitwa uhoraho iteka. Ayitibwa nti Rero abeerawo Yesu olubeerera. yitwa ngo jambo, Kati Yesu ayitibwa ekigambo. uwahoranye n'uhoraho. Kitegeeza oyo yabeera neyabeerawo. Bivuga ko rero basangiye kwitwa uhoraho. Kitegeeza basaanibwa okuyitibwa abaaliwo. They share, Bagabana. bagabana kwitwa uhoraho. Bagabana okuyitibwa nti yabeerawo. N'umwuka wera N'omwoyo omutukuvu yahoranye nabo yabeeranga nabo mu butatu bwera. obusatu obutukufu. Yesu Yesu nashimwe. yebaze. Umurongo wa 14 Olunyiriro lw'ekumi w'iyo Yohana igice mu cya Yokaana mbere, ekumi na nnya. biravuga ngo nuko Bayibuli jambo egamba nti awo kigambo ahinduka umuntu n'afuuka omuntu ngo turebe ubwiza ne bwe, tulaba obulungi bwe yuzuye ubuntu n'imbabazi. n'okusaasira. Urumva ko rero jambo Kati olaba nti
ekigambo uwahozeho eyabeerawo uwitwa uhoraho ayitibwa yaliwo yesu yesu nashimye yeebazibwe ahindutse umuntu yafuuka omuntu yabashaga kuvuga nk'umuntu yali asobola okwogera ng'omuntu akagaragara yuko ari umunyantege n'alaga nti nk'umuntu w'amaanyi batonera ng'omuntu akabasha kuryama yarushye ng'asobola nk'umuntu okwebaka ng'akooye ng'omuntu akabasha kurya ng'asobola nk'umuntu okulya ng'omuntu akabasha gutangara ng'asobola okulabika ng'omuntu ng'okwewuunya ng'omuntu kubera ko yajyaga atangazwa no kwizera kw'abantu bamwe kubanga yesu ebiseera ebisinga yeewuunyanga n'okukiza kw'abantu abamu kubera rero ni gute atangara kiti weewuuza nti yeewuunyanga ntabwo imana itangara katonda teyeewuunya ahubwo yatangaraga nk'umuntu naye yeewuunyanga ng'omuntu yohani igice cya 11 yokaana essula umurongo y'ekumi 35 onnyo olwa 35 haba ngo yesu ararira bayibuli egamba nti awo yesu n'akaaba the shortest verse in the bible olunyiriri olumpi mu bayibuli bibiliya icyanditswe kigufiya muri bibiliya ekyawandikibwa ekimpi mu bayibuli yohana 11:35 yokaana 11:35 ngo yesu ararira yesu n'akaaba ntabwo imana irira katonda yesu takaaba yarize nk'umuntu yesu yakaabanga rero muntu wibuke yuko yabanje kuba imana kati jjukira nti yasooka n'aba katonda origino ye ni imana ekikula ky'ekituufu ye katonda umurebeye mu bumana ukamuramya nk'imana omulabiramu akatonda we n'omutensinza nga katonda ntabwo yagukosoora tasobola kukutereeza ariko uba urebye nk'umuntu naye bw'omulaba ng'omuntu ukamuramya nk'imana n'omusinza ate nga uba katonda ukoze ikosa oba rikomeye okoze ensobi ey'amaanyi uba uhaye icyubahiro umuntu oba wadde ekitiibwa omuntu cyadakwiriye iki kyatagwanira cyavuye yesu yihakana kyaleetera yesu okwegaana kwitwa mwiza okuyitibwa omulungi ntabwo yari ahakanye ubumana bwe teyeegaana bwa katonda bwe yari yanze ubumuntu bwe yali agaanye obuntu bwe kwitwa ubumana okuyitibwa okatonda nicyo cyatumye jambo ekyaleetera kigambo gye yahindutse umuntu kufuuka omuntu hari aho yavugaga waliwo nk'imana yayogeranga okatonda yashaka kugira ibyo ahisha ng'ayagala kubaako byakweka nk'umunsi azagarukiraho ng'olunaku lwanaakomerawo yavuze yuko atari uwo yagamba nti talumanyi yabivuze nk'umuntu yabiyogeranga muntu nk'imana azi umunsi azagarukiraho kuba ye katonda amanyi olunaku lwanaakomerawo yesu nk'umuntu yesu omuntu ntabwo azi umunsi azagarukiraho tamanyi olunaku lwalitirako yesu nk'umuntu naye ate yesu ng'omuntu ntazi era igihe tamanyi cy'imperuka kiseera kya nkomero yesu nk'umuntu yesu ng'omuntu yarapfuye yafa arazurwa n'azuukizibwa yesu nk'umuntu yesu ng'omuntu yajyaga aruha agasinzira yakoowanga ne yeebaka yesu nk'umuntu yesu ng'omuntu yaryaga ibyo kurya yayanga agasoza ebyokulya n'agenda yesu kuluma. nk'umuntu yesu ng'omuntu yabashaga kurira agize yasobolanga agahinda okukaaba ng'ayina ennaku yesu nk'umuntu yesu ng'omuntu yabashaga gukora ibintu bigaragaza yasobolanga umuntu okukola ebintu ebiraga nti era muntu yesu nk'imana yesu nga katonda yavuze yuko aho babiri bazaterana yayogera nti ababiri we banakuŋŋaanira muri matayo 18 mu matayo 18 umurongo wa 20 olunyiriri olwa 20 yavuze ngo aho babiri yagamba ababiri cyangwa batatu oba abasatu bazaterana banakuŋŋaana n'izina mu linnya ryanjye lyange nzaba ndi hagati nabanga mu yabo masekati gaabwe kuko yesu hanavuze kubanga yesu yayogera nga nk'imana katonda bani bagambo bigambo ebirala abera hose icyarimwe abeera wonna ubu ngubu ngewe ndi muri uganda kampala ye nga woolaba nti ali wano mu kampala uganda mu gace kitwa kasubi mu katundu akayitibwa niho ndi kubwiririza wabuulirira ubu turi babiri tuli babiri kati ndi gutera ndi kuvuga ali mu kwogera ngasemurirwa n'uwitwa RONALD n'avunulibwa ayitibwa nze noneho kakati twateranye mu izina rya kristo twakuŋŋaanye mu linnya lya kristo ubu kristo aza mu kati kristo ajja nk'uwa gatatu ajja ng'owokusatu kuko ntabwo twateranye mu izina rya kubanga perezida tetwakuŋŋaanye mu linnya lya pulezidenti ntitwateranye mu izina ry'igihugu tetwakuŋŋaanye mu linnya lya ggwanga twateranye mu izina rya yesu twakuŋŋaanye mu linnya lya yesu tutaramwakira nga tetunnamwaniriza we yiha karibu yeyigiza kubera iki ku lwaki asohoza icyo yavuze atuukiriza ekyo kye yayogera utaramuhamagara nga tonamuyita twakwa gusa bateranye mu izina rye bwe just kuŋŋaana bukuŋŋaanye mu linnya lye aho ngaho bwariza awo ngaawo yeereeta kubera iki ku lwaki ngo arinda ijambo rye kyakuuma ekigambo kye kugeza igihe risohoreye kutuusa we kituukirira yesu nashimye Yesu yebaze. katonda arabira ekigambo kye katonda okukituukiriza alabira ekigambo kyo kituukiriza nuko bimeze bwe nyine kityo bwe kiri yeremiya 1:12 yeremiya 12 niko havuga bwatyo bwayogera irinda ijambo ryayo kugeza igihe alabira risohoreye ekigambo kyo okukituukiriza rero kakati turasabwa kumenya yesu twetaaga okumanya yesu kugira tubashe no kumuramya tusobole n'omusinza nk'uko biri nga hari umuririmbyi waririmbye waliwo omuyimbi eyayimba ngo hano mu isi sishobora jawe omwana omunsi sisobola kukuramya uko kukusinzanga we bikwiye kyetaagisa ningerayo nzakuramya wenatuuka ndikusinza maze kwambara Nga undi mubiri nga maze okwambale
omubiri omulala ngo ningerayo nzakuramya Natuuka nakusinza maze kwambara undi mubiri amaze okwambala omubiri ngo omulala hano mu isi ndi wano mu nsi sinshobora kukuramya Sinshobora kusinza nk'uko nga bikwiye bwekyetaagisa. impamvu ya mbere ensonga esooka tukiri muri iyi nga si tukyali munsi muno tumenya bike tumanyi bitono tukamuramya gake tumusinza bitono haleluya haleluya icyampa singa singa buri wese muri twe buli muntu yenna mufi njyewe uvuga yayogera nzayogera namwe mwumva nammwe abampulira tukarushaho gushaka kumenya Imana ne tusingawo okumanya Katonda kubera yuko kubanga iyo ishaka ko turushaho kuyimenya ayagala tusukulume mu kumutegeera yigeze imbwira igihe kimwe yo lunaku lumu yaŋŋamba nti Imana yigeze imbwira igihe kimwe lunaku mukama yaŋŋamba nti impereza igitego kiri mu bakorinto ba mbere yapa ekyawandiikibwa ekiri mu bakolinso essula esooka abakorinto kisooka sura munana bakolinso esooka essula ey'omunaana umurongo wa kabiri olunyiri olwokubiri urwandiko rwa mbere rw'abakorinto ekitabo ky'abakolinso esooka olunyiri olw'okumunana urwandiko rwa mbere rw'abakorinto igice cya munane umurongo wa kabiri ekitabo ky'abakolinso ekisooka olunyiri olw'omunaana sula ey'omunaana olunyiri olwokubiri ni umurongo wa kabiri olunyiri olwokubiri yaravuze ngo uwibwira ko hari icyazi yagamba nti oyo agamba nti alina kyamanyi ntacyo aramenya talina kyamanyi akurikije ibyo akwiye kumenya okusukkuluma ekyo kyateekeddwa okumanya oyo alowooza nti waliwo kyamanyi tanaba kumanya kintu kyonna okusinziira ku ebyo byateekeddwa okumanya oyo alowooza nti alina kyamanyi talina kintu kyonna kyategeera okusukkuluma ekyo kyateekeddwa okumanya yesu nashimwe yesu yeebazibwe bishatse kuvuga iki kitegeeza ki Imana Katonda niyo izi igipimo yamanyi ekigera cy'ubumenyi ekyokumanya ishaka ko tumenya kyayagala tumanye ng'abaana b'abantu buri wese buli muyenzi afite kapasite yo kumenya ibirenga alina obusobozi bw'okumanya ekisukkulumye kubera iki lwaki Imana ishaka yuko turushaho kuyimenya Katonda ayagala tusukkuluma okumumanya niyo mpamvu ivuga ensonga lwaki ayogera mu migani mu ngero umunani essula ey'omunaana umurongo wa 17 olunyiri olw'ekkumi n'omusanvu nkunda abankunda njagala abo abanjagala kandi abanshakana umwete nabo bazabona abanyigira okunnoonya abandaba niwe ko rero kitegeeza nti iyo ushakanye Imana ubunebwe wonoonya Katonda n'obunafu uyimenya gake omumutegeera Katonda urasabwa no kugira umwete kati olina okuba n'ennyonta n'okuyayaana okufuba olina okufuba Yesu nashimwe olina okunyiikira Yesu yeebazibwe kugira ngo urusheho kuyimenya osobole okusukkuluma mu kumutegeera nurushaho kuyimenya olina osukkuluma okumutegeera uzarushaho no kuyitinya era ojja kusukkuluma n'okumutya kumenya Imana okutegeera Katonda no kuyikunda n'okumwagala bifitanye isano birina okukwatagana urwandiko rwa Tito ekitabo kya Tito igice cya mbere umurongo wa 16 essula esooka olunyiri olw'ekkumi n'essatu umurongo wa 16 igice cya mbere cya Tito essula esooka ya Tito umurongo wa 16 olunyiri olw'ekkumi n'omukaaga haravuga ngo agamba bavuga ko bazi Imana nti boogera mbu bamanyi Katonda ariko bayihakanisha ibyo bakora naye nga bamwegana bikolwa byabwe bivuga yuko Imana kitegeeza Katonda kuyimenya okumutegeera neza nk'uko ibishaka obulungi nga ye bw'ayagala turasabwa kubihamisha ibyo dukora twetaagisa okubijuliza ebikolwa byaffe niba tuvuga yuko twayimenye bwe tugamba nti twamutegeera birasaba ibikorwa byacu era kyetaagisa n'ebikolwa byaffe bihamye ko twayimenye bijulire bikakase nti twamutegeera kubera yuko abo muri Tito kubanga abo ab'omu Tito igice cya mbere umurongo wa 16 essula esooka olunyiri olw'ekkumi n'omukaaga Pawulo ari kubabwira Pawulo yali abagamba nti bahamya ko bazi Imana mujulira mbu mumanyi Katonda ariko bakayihakanisha naye nga mumwegana bikolwa byammwe Yesu yarabivuze Yesu yabyogerako mu gitabo cya Matayo mu kitabo kya Matayo igice cya 10 essula ey'okumi umurongo wa 32 olunyiri olwa 32 yaravuze ngo umuntu wese uzanyihakanira yenna alineegaana uzanyihakanira imbere y'abantu alineegaanira amaaso g'abantu nanjye nzamihakanira nange ndimwegaanira mu maaso ga kitange mu maaso ga kitange ne bamalayika be bishatse kuvuga iki kitegeeza ki kwihakana Yesu okwegaana Yesu ntabwo ari ukwatura mu magambo tukwatula mu bigambo ahubwo ni ukumwihakana naye kumwegaana mu bikorwa mu dukora bikolwa bye tukola mu byo twitwara mu ngeri gye tutambula dushobora kwihakana Yesu tusobola okwegaana Katonda kubera iki lwaki turasabwa kugera ikirenge mu cye kyetaagisa okuteeka ekigere kyaffe mu kike urwandiko rw'abakorinto ekitabo ky'abakorinto igice cya 11 essula ey'ekkumi n'emu
Abakorinto ba mbere Bakorinto ekyoka igice cya 11 11 umurongo wa mbere olunyiri olusooka Pawulo yabwiye abikorintho Pawulo yagamba abekorinto mugere ikirenge mu cyanjye ikigere cyanjye mu cyanjye nk'uko nanjye nkigera mu cya Kristo Yesu we rero kugera ikirenge mu cya Kristo kubanga okuteeka ekigere cyo mu cya Kristo ni ukugenda nk'uko Kristo yagenda kutambula nga Kristo bwe yatambula niko guhamya ko wamumenye we kujulira nti wamutegeera rero iyo utageze ikirenge mu cya Kristo iyo udashatse kwitwara nka Kristo utayagala kutambula nga Kristo iyo udashatse kwera imbuto za Mwuka Wera bibale by'omwoyo mutukuvu kuko imbuto za Mwuka Wera ebibale by'omwoyo mutukuvu ni imbuto za Yesu ebibale bya Yesu ni imbuto za Se ebibale bya kitaawe rero izi mbuto ati ebibale ebyo ikizatweka ko twayimenye ekinaleeta okulaga nti twamutegeera nuko tuzera singa tubibala haleluya nono amagambo kati ebigambo babaye ko kumenya Imana okutegeera Katonda bisa nko kuyikunda kifaanaganira ng'okumwagala kuko ntiwakunda utamenye kubanga tosobola kwagala gw'otamanyi batubwiye muri Tito batugambye mu Tito yuko nti bavuga ko bazi Imana yabo boogera nti bamanyi Katonda bakayihakanisha ibyo naye ne bakora bamwegaana mu bikolwa byabwe bishatse kuvuga iki kyetegeeza ki kumenya Imana okumanya Katonda turasaba kuyihamisha ibyo dukora tulina okumujuliza ebikolwa byaffe tugakora ibisa nayo tukola ebifaanagana nga ye tukitwara nkayo netutambula nga ye nono iyo usomye Yohana bosoma Yokaana igice cya 14 essula ey'okuminenya umurongo wa 23 olunyiri olw'abirimu-esatu Yesu yaravuze Yesu ngo yayogera nti umuntu wese omuntu yenna bwanjagala azitondera ijambo ryanjye ajja kwekuuma ekigambo kyange bisobanura kurishira mu bikorwa kitegeeza kinyonyola okubiteeka mu bikorwa ng'umuntu wese omuntu yenna bwananjagala iyo ni Yohana 14 umurongo wa 23 ng'umuntu wese omuntu yenna bwananjagala azitondera ijambo ajja ryanjye aneekuuma ekigambo nanone azashira mu bikorwa iby'ijambo ryanjye mu ngeri risaba enyangu ajja kutuukiriza ajja kukola ekigambo kyange kyekiragira ngo na data tine azamukunda kitanga ajja kumwagala ngo nge na data tuze duture muri we tulijja tutuule mu mwibuke ndi kubabwira ko mujjukire nti abagamba nti umumaro w'ijambo ry'Imana omugaso gw'ekigambo kya mu Katonda buzima obulamu bw'umukristo bw'omukristo haleluya Haleluya. iyo uryakiriye ijambo ojyaniriza ekigambo ekyo rifite imbaraga kirina amaanyi zo kugusanisha ekyo ag'okufaananya na Kristo ne Kristo kuko Kristo yitwa kubanga jambo Kristo ayitibwa kigambo kandi ijambo ate kigambo iyo uryakiriye ogyaniriza biguhindura gusa na Kristo bikufuula nga Kristo bw'ali nubona gukizwa bigoye muri iki gihe bw'olaba nga okulokoka kizibu mu nnaku zino ni ukore ko ijambo kubanga ekigambo ryarimuwe kyasengulwa giteshwa agaciro ne kimalibwamu ekitiibwa ni iki gituma usanga kyekireetera abahanuzi benshi kyevula abannabbi bangi ushobora gusanga bamwe bitaye cyane ku buhanuzi kuruta ijambo ryanditse osanga nga abantu bangi bafa nnyo ku bunabbi okusinga ku kyawandika nk'aho ijambo atari ubuhanuzi ng'olinga ogamba nga ekigambo si bunabbi ndi kugaruka muri rwa rwandiko rwa kabiri rwa kati Timoteyo akomaho mu timoseewo ekyokubiri igice cya 3 umurongo wa 16 essuula kusatu essuula y'okusatu onyiri wa 16 kugeza kuri 17 okutuuka 17 niho natangire nshaka awo gusoma yatandikidde ng'ayagala osoma nshaka kubanza gusobanura ku bindi ayagala okusooka annyonnyole ku birala gutegurira kwinjira muri amagambo ng'abateekateeka okuyingira mu bigambo Yesu avuze yuko Yesu yayogera nti muri Yohana 14 mu Yokaana 14 umurongo wa 23 23 ngo umuntu wese omuntu yenna nankunda bw'ananjagala nzabyemezwa nuko yitondera ijambo ryanjye nja kakasibwa n'engeri gye yeekuuma ekigambo kyange ngo nibwo data azamukunda awo kitange waali nze na mwagala data tuze twicare muri kitange we tujje tuyingire mu nnyumba ye Yesu Yesu nashimwe yebaze. mu mutima mu w'umuntu mutima gwe niho dusabwa kwakira Kristo awo wetwetaagibwa okwaniriza Kristo imigani 4 engero essuula ey'okuna umurongo wa 23 olunyiri olwa 23 haravuga ngo agamba bw'ati rinda umutima wawe okuumanga omutima gwo kuruta ibindi byose okusinga birindwa ebirala byonna kuko ebikumi ariho iby'ubugingo biri kubanga ebyobulamu mwe biri kubera icyo dusaba kurinda imitima lwaki tusabibwa okukuuma emitima gyaffe imitima yacu emitima gyaffe niyo yakira ijambo gyegyaniriza ekigambo imitima yacu emitima gyaffe niyo yakira Kristo gyegyaniriza Kristo imitima yacu emitima gyaffe ni urusengero rwa Mwuka Wera ekkanisa oba ennyumba ey'omwoyo mutukuvu imitima yacu emitima gyaffe icumbikiwe n'umubiri gusuzibwa omubiri umubiri wacu omubiri gwaffe Bibiliya yita ngo ni urusengero rw'Imana bayibuli eguyita nti ye ennyumba ya ntabwo Katonda Imana ipfa gutura mu mubiri nko mu mubiri Katonda ye tamala gatula mu mubiri ahubwo ishaka kuba mu mutima w'umuntu naye ayagala kutuula mu mutima gw'omuntu ahari amarangamutima y'umuntu awali santima emotion awali
feelings z'omuntu okufumitiriza kw'omutima awali okufumitiriza kw'omutima. rero iyo ijambo ryahageze kati ekigambo kituukawo Imana ibishaka yuko riguhindura ngo use nayo kikukyusa ofaanane nga ye. niyo mpamvu ngo umumaro w'ijambo ry'Imana ensonga lwaki agamba nti omugaso gw'ekigambo kya Katonda ngiye kubivuga mbisobanura agenda kubyogera ng'abinyonyola. tugaruke tuddeyo mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo mu Timoteyo ekyokubiri igice cya 3 essula ya 3 umurongo wa 16 kugeza kuri 17 haravuga ngo ayogera nti ibyanditswe nti ebyawandiikibwa byonna birera bitukuvu kandi ate era byahumetswe n'Imana byassibwako na Katonda. all scriptures ebyawandiikibwa byonna are holy bitukuvu and are God's breath era mukka gwa Katonda Yesu nasho oba byassizibwako Katonda God's inspiration byaluŋŋamizibwa Katonda. haleluya amen. ibyanditswe byera ebyawandiikibwa byonna bitukuvu ebitukuvu ngo byahumetswe nayo tibyaluŋŋamizibwa Katonda. rero ubwo byahumetswe n'Imana kati webanga byaluŋŋamizibwa Katonda n'ubuhanuzi utabasha kugenzura ngo uvange bunabbi bw'otasobola kutabula. ibi byanditswe ebyo ebyawandiikibwa bibereyeho byaliwo bibereyeho webiri kugira ngo bikosore bisobole okutereza twebwe ababivuga ababyogera ababibwirwa ababigambibwa n'ababibwiriza n'ababibuulira ndetse n'umuhanuzi wese era ne nabbi yenna nubwo yakwakira ijwi ne bwawulira eddoboozi cyangwa akerekwa oba nayolesebwa ibihabanye n'ibyanditswe byera bivuga ebyawukana n'ekigambo uwo ngo abakwiye kwihana abavangiwe oyo aba alina okwenenya kubanga abatabuddwa kuko ntabwo tuzahabwa ubuhanuzi bukosora ibyanditswe kubanga tetusobola kuweebwa bunabbi ate nga butereze ebyawandiikibwa ahubwo tuzahabwa wabula tuweebwa ubuhanuzi obunabbi bugenzurwa n'ibyanditswe byera obukeberebwa ebyawandiikibwa ebitukuvu. niyo mpamvu ubuhanuzi bwose ensonga lwaki obunabbi bwonna ni byiza yuko ubugenzura kirungi gwe n'obikebera ubugenzurishije ijambo obukebeza kigambo. reka mbibutse ko kabajjukize nti twebwe turi kuvuga ffe twogera njye ubwiriza n'unsemurira yabuulira n'avunula twese turabahanuzi ffenna tuli bannabbi ntabwo twabyanga tetusobola kuko ni ubuntu twagiriwe kubanga kyekisa ekya ariko icyo nifuza eye kyayagala gashaka twibuke neza ayagala tujjukire bulungi yuko Imana ihereza agaciro ijambo ryayo Katonda asaamu ekitiibwa ekigambo kuruta kuyiramya okusinga okumusinza. rero twayiramya Imana katusobola okusinza Katonda ntitwarusha Dawidi tetusobola kusinza ibyo Dawudi nabivuzeho yabyogeddeko. Dawidi we yarabivuze Dawudi yakyogerako avuga icyatumye amera nk'uko Imana yamwishimiye ng'ayogera engeri giyafuuka ensonga lwaki Katonda yamwosanyusa. Imana kugira imuvuge Dawidi Katonda yo okwogera ku no Dawudi kumutangaho ubuhamya n'okumujulira. Dawidi yarabivuze muri Zaburi ya 40 Dawudi yayogera mu Zaburi ya 40 umurongo wa 8 n'uw'icyenda olunyiro lw'omunana ne mwenda ngo nishimira agamba nti nsanyuka gukora ibyo ukunda Mana yanjye okukola byoyagala Katonda wange kuko amategeko yawe iryo jambo ryawe mu mutima wanjye amateeka ago nga kyekigambo kyo biri mutima gwange. bivuga iki cyatumaga Dawidi yishimira gukora ibyo Imana ishaka ekyaleeteranga Dawudi okwagala okukola Katonda kyayagala ntabwo ari uko ijambo ryari mu mutwe cyane kubanga ekigambo kya Mukama kyali mutwe ga Dawudi nnyo. Dawidi yarabigerageje riri mu mutwe ijambo Dawudi yasukulumyawo yagezaako yagerageje gukiranuka yagezaako okutuukirira yagerageje gushaka gukora ibyo Imana ishaka yagezaako okukola Katonda byayagala. ijambo ritari mu mutima we ekigambo tekiri mutima gwe akisanga arakomeza gucumura n'asanga ng'akyagenda amaaso n'okwonoona. ni iki cyatu yandika igice cy'ijana na 19 cya Zaburi ekyamuleetera okuwandiika Zaburi 10:19 umurongo wa 11 olunyiriro lw'ekkumi Zaburi 119 Zaburi 10:19 umurongo wa 11 olunyiriro olw'ekkumi Dawidi yari yaragerageje Dawudi yali yagezaako yari afite inzara n'inyota yali alina enjala n'ennyonta zo gukiranuka mu bw'obutuukirivu ariko atarahazwa naye nga tannakusibwa. Yesu bavuze ngo bene nk'aba barahirwa kubanga Yesu yagamba balinga abo baweebwa chansi balina omukisa Matayo 5 umurongo wa 6 Matayo 5:6 ngo hahirwa nti balina omukisa abafite inzara abalina enjala n'ennyota byo gukiranuka ku lw'obutuukirivu kuko ngo bazahabwa kubanga bali kusibwa. ibyiringiro byo guhazwa essuubi ery'okukusibwa riri mwabo bafite inzara lirimu essuubi ery'okusibwa lirimu abo balina ennyota n'inyota byo gukiranuka ey'okutuukirira. mu gihe udafite inzara kati mu kiseera ky'otalina njala udafite inyota ky'olina na nnyota byo gukiranuka ey'okutuukirira ijambo ry'Imana ekigambo kya Katonda ntacyo rizamara tekirina mugaso mu buzima bwawe tekirina kijja kuyamba mu bulamu bwo
ariko ryo naye cyo ijambo ry'Imana ekigambo kya Katonda ni rizima likiramu kandi rifite imbaraga ate kirina amaani zo kuguhindura ekyo ariko kukukyusa ntiryaguhindura naye tekisobola kukyusa utaryemereye nga tokikiriza uriha umwanya mu mutima kukiwa kifo mu mutima iyo gwo ryageze mu mutwe bwe kituuka mu mutwe ubasha kurimenya osobola okitegeera ukarivuga n'okyogerako ariko uzatsa naryo naye ojja kufaanana nakyo igihe ryahawe umwanya mu ekiseera mutima wekinaweebwa ekifo mu mutima gwo aleluya mu gihe rero usoma ijambo kati mu kiseera ry'Imana osoma ekigambo kya Katonda ikizakoze yuko riri mu mutima ekijja kutulaga nti kiri mu mutima ni gwo uko uzagira inyota kwe kuba kufuna ennyonta n'inzara n'enjala z'uko wabigenderamo ebyokubitambuliramu uzaba uhamije ko ukunda ojja Imana kuba okakasiza ojulidde nti oyagala Katonda uzaba usohoje Yohana 14:23 Yokaana 14:23 ojja kuba ogituukiriza uzabishoboye kubera ko uzaba uhamije ko ukunda Imana kubanga ojja kuba nti okakasiza nti oyagala Katonda mu buryo bwo kwitondera iryo mu jambo ngeri ey'okwekoma ekigambo kye ikindi uzaba uhamije yuko uyizi ekirala ojja kuba okakasiza nti omumanyi kubera ko utayihakanishije kubanga ojja kuba tomweganye mu bikolwa byo ibyo ukora bihamya yuko bayimenye byokola bikakasa nti omumanyi bigahamya yuko uyikunda nebiraga nti omwagala haleluya rero genzura imirimo yawe kati kebera ebikolwa byo ugenzura uburyo ubanye nayo okebere engeri gy'otambudde nayo ubanza urebe uburyo ubanye nayo osooka olaba engeri gy'otambudde ne Katonda wo nibwo uzamenya igipimo cy'ubwikunda okutegeera ekipimo oba ekigera engeri gy'omwagalamu Yesu nashimwe haleluya Yokaana oyo tuyigaruye muri Dawidi hariya tumuza eri mu Dawudi Zaburi 40 bwe tumuza mu Zaburi Dawidi asobanuye impamvu Dawudi alaga ensonga lwaki gukora ibyo Imana ishaka atari agahato kuri we okukola Katonda byayagala si tteeka oba si muziziko ku bulamu bwe kukora Katonda byayagala kukakibwa okukola ahubwo bavuze ko ngo we yishimira wabula ye yagamba nti nsanyukira gukora ibyo Imana okukola Mukama Katonda asobanura impamvu n'atuwa ensonga lwaki ngo ijambo ry'Imana ekigambo kya Katonda yararyimuye yakisengula arikura mu mutwe we arishira mu mutima we kugira ngo atayicumuraho asobole obutamwonoonako niki cyatubwa ngo nabikiye ijambo ryawe ekyamuleta okwoga nti nakweka ekigambo kyo mu mutima gwange si mu mutwe mu mutwe yararyimuye mu mutwe yakisengulayo arishira mu mutima n'akiteeka mu mutima gwe asobanura impamvu n'annyonnyola lwaki kugira ngo atayicumura aleme okumwonoonako none wowe ubaye mu buhe buzima kati oli mu bulamu gwe bufaanana waba urwana no gucumura oyinza okuba ng'okyalwana n'ekibi waba ijambo ry'Imana urihereza umwanya mu mutima wawe lwaki tosengula ekigambo kya Mukama n'okiwa ekifo mu mutima gwo waba wararyimuye kurikura mu mutwe ukarishira mu mutima oyinza okuba nga wakisengula n'okijja mu mutwe n'okisa mu mutima kuko mu gihe utararyimura kubanga bonna banga tonakisengula urikure mu mutwe urishire mu mutima mutwe okiteeke mu mutima ntabwo uzasa naryo tojja kufaanana nakyo kuko urasabwa guhindurwa kubanga weetaaga okukyusibwa ukagira umutima mushya obe n'omutima omuggya uhinduwe n'ijambo ogukyusiddwa ekigambo ukagira amarangamutima obe ne feeling z'ubumana ez'obwa Katonda haleluya iki cyatumye Dawidi Imana nawe imutangira naye okumuweera obujulizi kugira imutangira ubuhamya kati Katonda okuweera Dawudi obujulizi Dawidi nuko abanze kwishimira kubanga Dawudi yasooka kusanyukira gukora ibyo Imana okukola Katonda byayagala atabihatwa nga takakibwa Dawidi asobanura impamvu Dawudi n'alaga lwaki takakibwa ni ukuri ijambo yaryimuye kubanga ekigambo yali kisengula arikura mu mutwe arikura mu mutima we amategeko y'Imana aba mu mutima we amagambo y'Imana aba muri we bituma akora ibyo Imana ishaka atabihatwa ahabwa ubuntu bwo gusohoza amategeko yose ekyokukwata okutuukiriza amateeka gonna ibi ngibi Imana ibitangaho ubuhamya abiweera obujulizi mu rwandiko rw'abami rwa mbere cy'abasekabaka ekisooka igice cya 3 essuula ey'okusatu umurongo wa 14 onyiro lw'14 Imana yabwiye Salomo umuhungu Sulemaani iramubwira ngo namugamba nti kandi nugendera imbere yanjye wonotambulira amaaso gange ukitondera amategeko yanjye n'amabwiriza amateeka gange n'ebiragiro byange ukabigenderamo n'obitambuliramo nk'uko so Dawidi yagenda Dawudi bwe yakola nibwo nzaguhakuramo ndikuwangaza ivuga yuko uzamuhereza kitegeeza nti alimuwa n'uzamusimbura ku ntebe bw'amusika n'alimuddirira ku ntebe ye alimuwa omusika ku ntebe ye Salomo byaramunaniye Sulemaani byamulema kugendera imbere y'Imana nk'uko so Dawidi yagenda kubera iki lwaki abagore bo yagiye ashaka abakyala be yagenda akuŋŋaana baragiye bakamura ijambo muri we bagenda ne basengula ekigambo mu ye bamaze kumukamura ijambo bamala okumukamulamu Salomo amenda nk'utarigeze amenya Imana Sulemaani n'afaanana ng'omuntu ataategeerako yadde Katonda atangira gukora ibihabanye n'atandika okukola ebikontana n'ibyo Imana ishaka Katonda byayagala kubera iki lwaki mu mutima we yakiriyemo abagore yayaniriza yasemba
yayogeza abakyala yaca n'ibigirwamana by'abagore n'ayaniriza bino bikatonda by'abakazi niyo mpamvu yabyubakiye ingoro muri Yerusalemu yabizimbira amakanisa amasabo mu Yerusalemu ibi ngibi byakozwe ryari ngabi yabikola rwari igihe Salomo yari amaze kwimura ijambo ry'Imana yari amaze gusengura ikigambo cya Katonda arikura mu mutima we yimuriramo abagore nayingizamo abakazi yimuriramo ibigirwamana by'abagore be nayingiza abakatonda b'abakyala be kuko icyo ukunze kubanga cyoyagala nicyo ugandukira cyowa ekitiibwa what you love is what you submit to cyoyagala kyogondera Yesu yebaze rero Salomo yabanje kumvira Imana kati Sulemani yagondera Katonda kubera ko yabanje kuyumvira kubanga yasooka n'amugondera kuko yabanje kubana nayo n'abeerako naye nicyo cyatumye ahabwa n'ubwenge abusaba cyamuleetera n'okwewa amagezi bwe yagaza Imana imweza n'ubukira atasabye kuko yabanje kubana n'Imana kubanga yatambula ne Katonda abanza gukora ibishimwa n'Imana yasooka okola ebyo ebisanyusa nyuma yo gusubizwa kati oluvannyuma ng'amaze okudibwamu yimura n'asengula ibyatumye Imana imuha ubwenge ebyaleetera Katonda omuwa amagezi yimura n'asengula ibyatumye Imana imwishimira ebyaleetera Katonda omusanyukira aragenda abyimura ku bigirwamana n'abagore sengula n'ayingiza bikatonda ni iki cyatumye Salomo abyandika ekyaleetera Sulemani okubiwandiika ngo rinda umutima wawe n'agamba nti munange okumanga omutima gwe kuko yaramaze kugira experience kubanga yamala okufuna experience we ntiyigeze awurinda ye omutima teyagukuuma bavuga ngo failure teaches us success kiraga nti okulemererwa kwateekwa okutuyigiriza okuwangula iyo unaniwe ahantu obaako ensoga emu gy'olemererwa uhitaho cyane ofaayo nnyo ukita no ku bari inyuma yawe n'ofaayo ne kwabo abali emabega kugira uko wahaguye nabo batazahagwa awo bo kubanga gwe wagwawo bo balema okugwawo rero ni iki gituma kyekireetera experience nayo irigisha naye esomesa Salomo ayigisha afite experience Sulemani yasomesa ate ng'alina experience kubera ko yari azi kugwa icyo ari kubanga yali amanyi okugwa kyekitegeeza yaha amahirwe arihana yaweebwa chance neyenenya kubera ko zari imbabazi Imana yasubije Dawidi Katonda gyali yasubiza Dawidi biteka ekyolubeerera ndi kugenda nsatira ku musozo ye kati ng'abumba ndahafi kurangiza ng'anaatera okumaliriza ndababwira yuko ijambo ry'Imana ayagala abagamba nti ikigambo kya Katonda iyo uryimuye bw'okisengula Satani ahita yokipa uwo mwanya Satani ekyo ekifo kyayingiramu naye akiwamba iyo ijambo ekigambo waririnze mu mutima wawe ukiguma mu mutima gwo Imana igutangira ubuhamya Katonda akuweera obujulizi kugera ku iherezo ryawe mpaka ku nkomerero Dawidi amaze kuva mu mubiri Dawidi yamala kuva mu mubiri Imana ibibwira Salomo Katonda n'abigamba Sulemani mu rwandiko rwa mbere rw'abami mu kitabo cy'abassekabaka ekisooka igice cya 3 umurongo wa 14 ibibwira Salomo umuhungu wa Dawidi ngo nugendera imbere yawe ukitondera amategeko yawe ukayashira mu bikorwa nk'uko so Dawidi yagenza nari magambo Imana yashinye uburyo Dawidi yagenza utitaye ku ntege nkeya yigeze agira ntabwo Dawidi yari ingeso ye Yesu niki cyatumye Imana ikomeza kumutangira ubuhamya mutagira ngo Dawidi ngo ari umunyabyango kuruta abandi temulowoza nti Dawidi yali mwononye okusinga abalala ntabwo Imana akunze Dawidi Katonda teyagala Dawudi kubera yuko ngo yagiraga cyane imbabazi nti kubanga yalina nnyo okusasa kubera yuko ajyaga yihana cyane oba kuba yali yenenya ntabwo ariyo mpamvu eyo si ensonga Imana amutangiye ubuhamya Katonda yamuweera obujulizi nta byaha bye baramurega nga si bibi bye bamuwolopera Imana amutangiye ubuhamya Katonda yamuweera obujulizi yuko ameze nk'uko umutima w'Imana ushaka kubanga Dawudi yalina omutima nga Katonda omutima gwe gwayagala kubera ko muri Dawidi kubanga ye mu Dawudi yari afite inyota Dawudi yalina ennyonta n'inzara n'enjala byo kuba mu buzima bunezeza Imana gusa ebyokubeera mu bulamu obusansa Katonda bokka mu gihe muri wowe bitarakubamo mu kiseera nga gwe tonabifuna ntabwo Imana yagutangira buno buhamya nk'ubwa Dawidi urasabwa kugira iyi nyota wetagisa okuba n'ennyonta n'inzara n'enjala byo gukiranuka ey'okutuukiriza icya kabiri ijambo ry'Imana rigira umwanya mu mutima wawe riguhindure ugire amarangamutima y'ubumana nizo mbuto za mwuka wera Yesu yarabivuze muri Yohana 15 avuga isano afitanye natwe abakristo yogera isano yayogera ekifaananyi oba enkolagana gy'alina wakati w'abakristo yuko Yesu ari umuzabibu yagamba nti nze muzabibu twebwe tukaba amashami tuli matabi arabivuga neza yabyogera ngo data akaba nyirawo ate kitaawe n'aba mulimi Yesu nashimye avuga umurongo wa 4 ku sura y'okuna n'ayogera igice cya 15 Yohana ku lunyiro lw'okuna n'ayogera sura 15 Yohana onyero lw'okuna
Yesu nashimwe. Yohana 15:4. Yohana 15 umurongo wa 4. Yohana esura yo 15. Yesu atanga isano Yesu nawa enkolagana. ngo nk'uko ishami Nagamba ng'ettabi ritabasha kwera imbuto litasobola kubala bibala ritarinze umubano waryo n'umuzabibu gaterina nkolagana wakati n'omuzabibu. ni muri ubwo buryo natwe natwe abizera Yesu tutabasha kwera imbuto tusobola kubala bibala tutarinze umubano wacu na Yesu. Tukumye nkolagana yaffe wamu ne Yesu. Yesu aragendagenda ku murongo wa 7. Yesu we yakira ku nyiyo y'omusa aravuga ngo n'ayogera nti nimuguma muri mubeera munze. iyo ni Yohana 15 Yohana 15 umurongo wa 7 aravuga ngo nimuguma muri mubeera munze. icya kabiri amagambo yanjye Kristo akaguma muri mwe mu mitima yanyu. ngene bibeera mu mmwe. urumva yuko ni ibintu bibiri asabye kubana nawe tukaguma muri we nk'uko umenya ngo niba uri muri Yesu neza gumamo. Ngaho muhimbi we yagamba nti bobanga oddala oli mu Yesu bulungi beeramu nywereramu. Kuguma muri Yesu biragusaba gushorera imizi muri we. Okubeera mu Yesu kwetaagisa okusimba emirandira mu ye. Yesu aravuze ngo umuntu Yesu yagamba omuntu naguma muri nje wabeera mu nze hanyuma amagambo yanjye akaguma muri we mu mutima we n'ebigambo byange bibeera mu ye mu mutima gwe nibwo twemerewe gusaba icyo dushaka cyo. Awe tukirizibwa kusaba kye twagala kyonna. Nta kintu wemerewe gusaba tolina kyo kirizibwa kusaba mu izina rya Yesu ngo ugihabwe mu linnya lya Yesu okiweebwe mu gihe mu kiseera utagumye muri we neza nga tonywedde mu ye bulungi. ikindi amagambo yo mu gitaha ekyokubiri nga n'ebigambo bye tobiwadde ekifo mu mutima gwe. avuga yuko amagambo yayogera nti ebigambo ya Kristo naguma muri wowe mu mutima. ikindi ukaba muri Yesu bulungi. umurongo ukurikira wa 8 kati olunyiriri oluddako ye 8 15 Yohana umurongo wa 8 15 Yohana ngo ibi nibyo byubahisa data bibiweza kitange ekitiibwa nuko twera imbuto nyinshi okubala ebibala ebingi hanyuma tukaba abigishwa ba Yesu. oluvannyuma ne tubeera abayigirizwa. urore ko kuba umwigishwa wa Yesu olaba nti okuba omuyigiriza wa Yesu bitandukanye no kuba umwizera wa Yesu. n'okubeera omukkiriza wa Yesu. benshi bakurikiye Yesu bangi bagobera Yesu ariko banze kuba abigisha. abarokore benshi ntidushaka kuba abigishwa. kuba umwigishwa urasabwa kugera ikirenge mu cya Kristo. wetaaga okuteeka ekigere kyo mu cya Kristo. umwigishwa arasabwa gusa n'umwigisha. omuyigirizwa yeetaaga okuba ng'omuyigirizwa. umuyigirizwa yeetaaga kufaanana omuyigiriza. omuyigirizwa yeetaaga okufaanana omuyigiriza. niki gituma umwigishwa wa Yesu kyekiraga nti omuyigiriza wa Yesu arasabwa gusa na Kristo umwigisha. yeetaaga okuba nga Kristo omuyigiriza. kugira rero bibe bityo kati okubaawo ekityo ikiguzi walina okubaawo omuwendo. ni ukuguma muri Yesu okunywera mu Yesu kugira ubashe gusa nawe osobole okumufaanana. amagambo ye akaguma muri wowe bibeere mu ggwe bikagushoboza bikusobozesa kubahisha data kitaffe ekitiibwa wera imbuto nyinshi ng'obaze ebibala ebingi ugahamya kuri umwigisha. n'okakasa oba n'ojulira nti oli umurongo wa 16 iyo Yohana Yohana 16 Yohana 15 onyirwa 16 Yohana 15 15 Yohana umurongo wa 16 15 olunyiriro lwo 16 Yesu ngo simwe mwantoranye. Yesu yagamba nti simwe mwanonda ahubwo ni nge wabatoranye. nze yabalonda. asobanura impamvu turi intore n'awa n'ensonga lwaki tuli balonde. abahamagawe ni benshi abayitibwa bangi abakijijwe bakiriye Kristo ni benshi abayanyiza Kristo abaloka bangi ariko abatoranyijwe naye abalonde nibo bari kubwirwa kano kati niba ushaka kuba mu mubare w'abatoranyijwe oba oyagala okubeera mu layini y'abo abalondebwa abazaraga ubwami bw'Imana abanalaga obwakabaka bwa Katonda ngo icyo yadutoranyirije Yesu yatulondera wano Yesu yakyogera yaravuze ngo simwe mwantoranyije yagamba simwe mwanonda ahubwo ni nge wabatoranyije nze yabalonda asobanura impamvu nawa n'ensonga lwaki ngo nukugira ngo nalubalonda mmwe mugende mwera imbuto mugende mubale ebibala kandi imbuto zanyu zigumeho ebibala byammwe bibeererewo. bivuga yuko imbuto zacu kitegeeza nti ebibala byammwe mu gihe zitagumyeho mu kiseera we bitabeererawo ni mu gihe tuzakora ibihabanye n'imbuto twagakwiye kwera. awo we tujja okukola n'ebikontana n'ebibala bye twali tuteeka okubala. bivuga ko hari ababanje gukizwa kitegeeza nti waliwo abaalokoka bamaze kumenya na Yesu nga baamala okutegeera Yesu bulungi baragenda babivamo baragwa bagenda ne babivamu ne bagwa. abangaba abo we babikwe mu mubare w'intore baba bejje mu layini ya mu lunyiri lwabo abalonde. rero uwitwa intore yakati ayitibwa omulonde wa Kristo arasabwa kwera imbuto yeetaaga kimwetaagisa okubala ebibala zikwiriye abihannye.
ebisanira abenenya barokoka ebisanira abenenya imbuto dusabwa kwera ntiziri mu Bagalatiya 5:22 ebibala ebyetwetagisa okubala biri mu Bagalatiya 5:22 izo mbuto nizo dusabwa kwera ebibala ebyo byetwetagisa okubala kandi tugashobozwa na Kristo ate tusobozebwa ne Kristo ari uko twabaje kuguma muri we kubanga tusooka ne tunywera mu ye hanyuma amagambo akaguma muri oluvannyuma n'ebigambo nebera uretse kuba bino mbibabwira nga uvudde ku ebyo byabagamba Abakolosayi 3 nga ne mu Bakolosayi 3 umurongo wa 16 onyiwe 16 harabidusaba bitusaba haravuga ngo agamba nti Abakolosayi 3 Bakolosayi 3 umurongo wa 16 olunyiyo lwe 16 haravuga mureke ijambo rya Kristo agamba nti muleke ekigambo kya Kristo kibe muri mwebwe kigwiriye ari kibeere mu mmwe nga kyanjadde oba nga kigazi ngo kugira ngo tubashe kwigisha tusobole okusomesa dufite ubwenge nga tulina amagezi tubashe kuririmba tusobole okuyimba ibihimbano by'umwuka ebiyiye by'omwoyo tubashe kuririmba na za zaburi tusobole okuyimba n'ezizabuli tunezerewe nga tusanyuse urumva ibintu turi gusabwa owulira ebintu kuririmba za zaburi okuyimba zabuli tugahimba indirimbo z'umwuka netuyiye ebiyiye by'omwoyo nk'uko indirimbo zo mu gitabo zimeze ng'ennyimba ez'omu bitabo bwe ziri zaririmbwe n'abasomye ijambo zayimbibwa n'abasoma niyo ekigambo mpamvu zasigaza amateka ensonga lwaki zisigalirawo n'ebyafaayo Yesu nashimwe Yesu ayebazibwe turasabwa ijambo twetaaga ekigambo ko riba muri twebwe rigwiriye ekigambo kibe mufe nga kigagga nuko tubashe kwigishanya tusobole ubwenge okusomesa n'amagezi tuvuge ko rero ubwenge kitegeeza nti amagezi buva mu ijambo gava mu kigambo rigwiriye ekigazi oba ekinene niko umunyezaburi yabivuze owa zabuli bwatyo yayogera 119 zabuli 10 19 umurongo wa 97 onyiyo lwa 97 kuza kuri 99 okutuuka mu 99 uyu munyazaburi yarabivuze omuwandiisi wa zabuli ayogera nti yumve neza izaburi wulira bulungi zabuli 119 19 umurongo wa 97 lwa 97 haravuga ngo yayogera nti mbega uburyo nkunda amategeko yawe singa engeri gye njagala amateeka ago ngo niyo nibwira umunsi ukira meditate nfumiitiriza ku mateeka ago umunsi ukira obudde okuziba ahita avuga ingingo ya mbere nawe ekyokulabika ekisooka mu kwibwira amagambo y'Imana mu kufumitira ku bigambo bya Katonda byimura amagambo mu mutwe bikayashira mu mutima bisengula ebigambo mutwe n'ebiteeka mu mutima niba ushaka kugira ijambo ry'Imana mu mutima wawe oyagala okuba n'ekigambo kya Katonda mu mutima gwo mu gihe urisomye mu kiseera wokisoma cyangwa mu gihe uryumvise oba mu kiseera wokiwulira rihereza umwanya kiwa obudde uri medite uritekerezeho noneho uzaba uri kuri transfaringa ojja kubanga okisengula ugishira mu mutima okiteeka mu mutima nibwo uzatangira gusa naryo ojja otandika kufaanana nga ye usigarane ideni ryo kurishira mu bikorwa osigaze ebbanja ey'okukiteeka mu bikorwa aho ngaho rero watyo umunyezaburi asobanura impamvu omuwandiisi wa zabuli nawe hari ibintu bibiri yahakuye waliwo ebintu bibiri bye yajjawo bitewe no gukunda ijambo nga bivudde mu kwagala ekigambo kya Katonda mu kurikunda kukyagala byatuye arihereza umwanya byamuleetera okubiwa obudde weho ikintu ukunze ekintu ky'oyagala ni ukuri n'icyuha umwanya amazima ikizakorwa yuko umuntu akunze smartphone ekijja okulaga omuntu ayagala smartphone cyangwa social media oba social media iyo atari online yumva nta mutekano watabeera ku kitimba taba na mwirembe impamvu basha kumenya byo kuri social media cyangwa lwacha omuntu amanyanye bifa ku mitimbagano nuko wabihaye umwanya kubanga obo biwato obudde kubera icyo bihaye umwanya lwacha obo biwato obudde nuko wabikunze kubanga obo byagala kuvuga ngo nta mwanya mfite omuntu wagamba sina budde uwo gusoma ijambo ry'Imana gusoma ikigambo kya Katonda mwene magambo nta rukundo kitegeeza tolina kwagala kwa kigambo rwo kusoma ijambo kuko icyo ukunze ntiwakiburira umwanya ntimukitwaze ngo nta mwanya mu masaha 28 Imana iba yaduhaye icya 10 cy'amasaha 28 ekimwe cy'ekumi cy'esaawa 24 ni amasaha 2 n'iminota 40 esaawa 2 n'eddakiika 40 ubasha gusomamo ijambo muri ayo masaha 2 n'iminota 40 wasomamo ijambo wasengeramo ugasabana n'Imana nobera kimune Katonda ugasabana n'Imana ukabasha kuyivuga neza ukayiramya ukayihimbaza kubera ko kuyiramya ubuvuga ukwiriye kuyihimbaza ubu yishima ibyo yakoze wayishima ukanayivuga neza iramya hanyuma ukanasoma ijambo ryayo ndakubwiza ukuri muri amasaha 2 n'iminota 40 ni kimwe cya 10 cy'amasaha 28 ibi ngibi bihaye Imana ntabwo byakuza gukora imirimo yawe
takola mirimu gyo rero twitwaza ko nta mwanya Imana itubabarire icyo uhaye umwanya uba wagikunze uyu munyezaburi avuze amagambo akomeye ngo mbega uburyo nkunda amagambo yawe Mana ngo nyakunda ubu buryo ncyagala mu buli mu ngeri ikikomeza ko nyakunda Mana nuko nyahereza umwanya nkayatekerezaho nubwo ye nagira business amagambo yawe nyahereza umwanya nubwo nagira ibimpangayikishije ijambo ryawe ndihereza umwanya kuba bwagera mw'ijoro webutuuka mu kiro nkaba nabitekerezaho nemba ngaera mbirowozaako avuga umumaro yakuyemo nayogera omugaso gwe yabijja ngo bituma ngira ubwenge kuruta abanzi banjye iyi zaburi ndayibakundishije 119 umurongo wa 97 kugeza ku murongo wa 99 muze kuhasoma uyu munyazaburi agukundisha ijambo ashobora gutuma uribonera umwanya ayinza no kuleeta okufuna obudde bw'ekigambo we wagira ngo nta business yari afite oyinza okwebuuza olowooza teyalina wagira ngo ntabwo yari afite ibindi byo gukora avuga yuko ngo abasha gutekereza ku ijambo ry'Imana umunsi ukira nje Didier ntabwo ndagira aya mahirwe ntabwo ndabasha gutekereza ijambo ry'Imana mu munsi wire nta bindi ntekereje nasanze umunyezaburi yanshishije bugufi yamukakanya numva nkwiye kongera guhereza Imana umwanya ijambo kugira use naryo okufaanana naryo kugira ngo ugire ubwenge okuba n'amagezi ngo urusha abanzi bawe okusinga abalabe bo avuga yuko ngo rimutera yayogera ati kimuleetera ubwenge okuba n'amagezi kuruta abasaza okusinga n'abakadde kubera ko ngo yarihaye umwanya akaritekerezaho akarimeditatingaho avuga yuko ngo rimutera kujijuka n'agamba ati kimuleetera okutegeera ngo iyo ryitondeye ngati bwakigondera mani magambo ikiguhesha ubwenge ni uko ijambo ry'Imana urikunda ukaritekerezaho biguhindura umunyabwenge ariko iyo urishize mu bikorwa ariko kuryitondera biguhindura ujijutse kikufuula omugezigezi ennyo ategeera Yobu 28 Yobu 28 umurongo wa 28 onyolo 28 haravuga ngo ayogera nti Imana ibwira umuntu Katonda agamba omuntu kubaha Uwiteka nibwo bwenge nti okuwa Katonda ekitiibwa ge magezi imigani 8:13 ngero 8:13 kubaha Imana ni ukwanga ibyaha nti okutya Mukama kwe kuleeta ekibi aya magambo yashire muri Yobu ebyo bigambo ebyo bijjayo mu Yobu kubaha Imana ariko kwanga ibyaha okwagala Katonda kwe kuleka ebibi nibwo bwenge ge magezi noneho kuva mu byaha kati okuva mu bibi niko kujijuka kwe kutegeera bivuga yuko kitegeeza amagambo y'Imana ekigambo bya Katonda aguhereza ubwenge bikuwa amagezi atuma wubaha Imana nebikakweta okutya Katonda icyakabiri ekyokubiri atuma wanga ibyaha nebikuleeta okutya ekibi nibwo busobanuro bwo kugira ubwenge ge makulu g'okuva n'amagezi noneho ijambo ry'Imana ekigambo kya Katonda ntibigarukiraho tebikomaawo bigutera kuva mu byaha wanze okuva mu kibi ky'otayagala aho ngaho ukaba ujijutse awo beera otegedde both wisdom and understanding are gained through the word of God awo amagezi n'okutegeera bifunibwa mu kigambo kya Katonda niba ushaka ubwenge bw'oba oyagala amagezi wubaha Imana wa Katonda ekitiibwa ijambo ry'Imana rihereza ekigambo kya Katonda kiwa obudde niba ushaka gusobanukirwa bw'oba oyagala okutegeera hereza Imana wa Katonda gushira mu bikorwa ibyo ivuga oteeke mu nkola byakugambye ni nko gukubita inyoni ebyiri n'ibuye rimwe ekinyonyi bibiri najjinja erimu Yesu nashimye yebazibwe tuwase muri rwa rwandiko rwa Timoteyo bwe tudayo mu kitabo kya Timoteyo kuko ndikwekera ku musozo kubanga amalirira wumba umwanya munini hano akuta obudde bunene ariko nifuza kubyumva yayagala okiwulire gukundisha ijambo akwagaza ekigambo ryaguhesha ubwenge okuwesa amagezi rikaguhesha kujijuka kuwesa okutegeera ijambo ekigambo ni rizima kiramu kandi rirakora ate kikozi ribasha kuguhindura ugasa naryo nofanana nakyo ubuzima bwawe obulamu bwo ibyo uhaye umwanya n'ibyo usa nabyo abareba cyane umupira abalaba ennyo umupira n'inzozi zabo barota imipira Yesu rero hereza ijambo ry'Imana ekigambo kya Katonda obudde uzarebe niba uzonga kureta abadayimoni olaba obono damo kulota abadayimoni ikintu hereza umwanya kibasha gufata control y'ubuzima bwawe okufuga obulamu bwo Yesu yebazibwe urwandiko rwa kane rwa Timoteyo ekitabo kya Timoteyo ekyokubiri 3:16 haravuze ngo ayogera nti ibyanditswe byera byose ebyawandiikibwa ebitukuvu byonna byahumetswe n'Imana byasizibwako Katonda
birina omugaso uwa mbere ekisooka wo kutwigisha okutusomesa icya kabiri ekyokubiri wo kutwemeza ibyaha okutukakase ebibi icya gatatu okutulumiriza ekibi ekyokutatu tunganya ebyokututereza icya kane ekyokuna wo kuduhanira gukiranuka ey'okututulaininga ebyokutuyigiza mu butuukirivu basobanura umurongo wa 17 ariwo wanyu 17 nga lwe lusemba ngo kugira ngo umuntu w'Imana nti omuntu wa Katonda abe ashitse yuzuye aleme okubaako kyonna kye yeetaaga ngo afite ibimukwiriye byose ng'alina buli kyonna kye yeetaaga gukora imirimo myiza yo okukola buli murimo mulungi urumva gwonna yuko gukora imirimo myiza Katonda yo okukola buli mulimo mulungi gwonna bitaka kuba uri umuntu w'Imana wuzuye kikwetaagisa okuba ng'oli muntu wa Katonda urasaba kuri ijambo ry'Imana kikwetaagisa okuba ng'ekigambo kya Katonda uyemerera likakwigisha ng'okikkiriza ne kikusomesa iyo turisoma bwe tukisoma naryo nakyo riradusoma kitusoma rero biteye agahinda kati kinakuwaza iyo urisoma buli bw'okisoma urihereza umwanya ryo ngo utakiwa budde cyo kukusoma iyo urikorera meditation okifumiitirizaako ubu uri kurihereza kandi oba okiwa budde cyo kikusoma ribona umwanya gwo kuguhiriza kiba ne kifuna engeri y'ekukyusaamu ariko iyo urisoma naye buli w'okisoma urihereza umwanya n'otakiwa budde ntago rigusoma tekisobola kusoma ntago riguhindura tekisobola kukyusa rigira imbaraga kiba n'amaanyi ikindi rikagira ekira kiba ubuzima n'obulamu rigushiramo bwe kikuteekamu iyo urihaye umwanya okiwa obudde haleluya rero mbere y'uko usenga kati nga tonasaba hereza ijambo umwanya uwe ekigambo obudde rigukoremo umurimo kikukolemu omulimo usengere mu byanditswe osabire ebyawandiikibwa kubera iki ku lwaki ribereyeho kiri wekiri kutwigisha kutusomesa kutwemeza ibyaha kutulumiriza ekibi nta muhanuzi ukurondoye ibyaha nga teri nabbi ijambo riragutsinda ukihana nawe ubwatsi nga teri nabbi akulumiriza ekibi ekigambo kino kisobola okulumiriza ne weenenya iyo uruzunga bibera y'icyongereza aravuga ngo bayibuli eruzunga egamba nti all scriptures nti buli kyawandiikibwa are useful bya kyamugaso God's breath era kyassibwako omukka gwa and they Katonda are useful era kyamugaso for teaching us okutusomesa and for rebuking era us okutunenya and for training us era okutuyigiriza mu butuukirivu and for sanctifying us era okututukuza so that a man of God omuntu wa Katonda can be well equipped asobole okuba ng'ateekateekeddwa every good work. okukola buli mulimu gwonna Yesu nashimye. Yesu yebazibwe Rero ntago wemere gukora ibintu byose kati tosobola kukola bintu mu n'ebirungi ijambo ry'Imana ekigambo kya Katonda utarihaye nga umwanya tokiwadde budde uri gukoremo tosobola umurimo okukolamu omulimo Abaheburayo 4:12 niho turangira Ebulaniya 4:12 nga ijambo ry'Imana rizima ekigambo kya Katonda kiramu kandi rifite ate imbaraga kirina amaanyi yo kuba ryatandukanya ubugingo kisobola n'umwuka okwawula omwoyo n'emmeeme ritandukanya ibyiyumviro nga kisobola okwawula okufumitiriza kw'omutima ndetse n'ibitekerezo n'ebirowoozo by'omuntu ribasha gutandukanya amagufa n'imisokoro kisobola okwawula amagumba n'obusomyo rero rihereza umwanya kiwa obudde rikurondore rikwemeza ibyaha kikugumiriza ekibi ikindi riguhanire gukiranuka ekirala kikutendekikusomese uhinduke umwigishwa ofuuke omuyigirizwa mu izina rya mu linnya lya Yesu Imana ibantera Katonda umugisha abawa omukisa navugaga ku mumaro w'ijambo ry'Imana abadde ayogera ku mugaso gw'ekigambo kya Katonda nigeze mvuga ku magambo atandukanye aba ayogedde ku bigambo bya njawulo ariko uzumva uburyo imitima ine naye ojja ogenda kutegeera engeri ebika bya mitima ena uburyo byakirira ijambo engeri gye byanirizamu n'uburyo bibayeho n'engeri we biri biterwa n'uburyo bibanye n'iri era jambo bibeerawo n'ekigambo uzabisanga muri Luka 8 ojja bisanga mu kitabo kya Luka umurongo wa 12 8:12 kugeza kuri 15 okutuuka ku 15 umutima wa mbere omutima ogusooka ngo Satani awibira ijambo Sitaani agubba ekigambo ntabwo aryiba mu mutwe takitiba mu mutwe akiba mu mutima akibba mu ngo mutima kugira ngo umuntu atizera omuntu aleme okukkiriza agakizwa n'alokoka umutima wa kabiri omutima ogwokubiri ngo iyo yumvishira ijambo gwe guwulira ekigambo bitewe no kutagira imizi kubanga aba talina mirandira ngo Satani ari mu ibiyagerageza Sitaani n'aleetamu ebigezo ogwezesa umutima wa gatatu omutima ogwokusatu ngo uyu nguyu we oyo bw'atyo agwishwa n'ibisubizo nti oyo agwa olw'okudibwamu ubutunzi n'ibinezeza obugagga n'ebisanyusa ngo bituma ijambo rinigwa bigaana ekigambo ne kitugibwa hanyuma ngo bigatuma atera imbuto oluvannyuma ne kimugaana okuba umutima wa kane omutima ogwokuna bikuvuga kuri Luka 8 tuli ku Luka 8 ngo nuwumva ijambo gwe guwulira ekigambo umutima ukanyurwa omutima ne kubwo gusanyuka kwihangana ku lw'okugumiikiriza atera imbuto zikwiriye abiri n'abala ebibala ijambo rihereza umwanya ekigambo kiwa obudde uyu mutima wa kane uwutunge omutima ogwokuna nibyo obe nagwo ngusabiye mu izina rya byakusabidde mu linnya Yesu Yesu Kristo amina